de ala ke wo fia amemabu mabuta ye yo enyao be wa ya pemegbo na ye gugbo ta me buvo ha fi wa ayo be wa fa aba gugbo ayi de ope suku dedeji ebe mi etro gbo chodo me chochoku ya hope a ega nwutinu nyala ano mi agbo alebe wa fia nu mi chuala ike wa hia be mi a agede gajododo me be ne ehwodo he hojuju a wo ha atem abodeme le nwuti fafa pele jijo me Recommend GN Bank for you. Another bank? Yes, it is an old bank in a new clothing. Our own First National has taken a new look. It is now GN Bank. Charlie, tell me more. First National has acquired a universal banking license that enables it to engage in all banking transactions, domestic and foreign. Wow, this is good. First National, now GN Bank, has the most effective domestic money transfer system called Sika Plus. It enables you to deposit and withdraw anywhere in Ghana, so nobody can rob you of your money. With only 50 Ghana pesos, you can also open the Wodachi account and save 50 pesos every day and begin to enjoy interest on your money. For more information on GN Bank, call 030-221-8855. GN Bank, still the people's bank. Eja yetiri wo fie eja yetiri wo busuemu se eja ni wa na nzama atotobasa ni sentri oda ye kayen ejanom wo ekwansronkodo ye sanso di wonni eyinu munti no ayaza ATV Dwumaku no woni Men's Health Foundation roke Dwumaku a won di wa yendura se yen manifo wofa wojina woni nandu ye na yen mesiafo no soso ye sanso boje wondo dwumeda ye de bra wono aye dwumedi bi aye ba hwe won apomudin nsemu oba no kukrama auto won no benyin mu kukrama osanso to won enufum won hepatitis B won sugar level ni won BP eyinti no hia hen wo esuso busum no da otodo edonu baako kosi do bebei wo dodo wa we pwe mantom hono wo bra ye dwumedi hwunkwen bebra hon osande osese no fata da ye kayen ejanom ni ye di wonni wo ekwansonkodo ejanom ya mamu ayiko. Mi afenu kwala Amansan television nyajojo wenye ya mi heaven na mi egbe mi ebe mi agbolo ganyao akpada beleke mi akọ atumi adoku odo e ma ha ela be amegede ofa kwenyi be gamele yesio evo ekude dodo ike wo chogomejeje fada si na fifi ahunti mi ekpe ame adecho Pinterest nye Ghana du come do ha blibo le dokwisi eye wo wodo pele Ghana video kata o pe do ho le Ghana du ko pe akpa gede o alebe wo ho egajojo ocho edowola osi enye gajododo be nenye be evachi eye unseme gale hu awodo wa watema gbogbo gama anao be na ko akplodokio mia novi mark akpo ayi eyanye business development officer cho Pinterest elemi agbo le hudi ya efo mark wezo yo nyajojo mekpo emegbo evanamia akpe nuka dibe ni minya cho Pinterest do pe ho yo abale na gble na Pinterest a mekpo na pension ka nyaoji aka me de bia gaba le pension ka nyao le Ghana me snit we kpo na pension ka nyaoji a Pinterest e ka yo over make now moma ba no kpo pension ka nyaoji
le fe akpeve play woman sadeva no anyi we have pension at 766 eva dolly say an no anyi we have PNDC law 247 le PNDC law 247 na ma akpobe mi jona gare ko ina snit egamama akpobe Dr. Jonah 12.5 allo alafa la mama we plan fa yeah ni yo na be gross payment allo gross money o hana o jona gama ahena afia be jinu kuku ifetu de si adela wa de mama da la faji we plan fa cho egame afia yo hana na had alafa mama local 5 allo 5% aton akwa pere gama ha 17.5 allo mama da vaji we adre afan akpe ahena snit na plus be na ejijo allo pensioner wa monthly allowance allo wa ga kutuare no afina ha no monthly allowance akpo le 2010 ma sabatro plus sube 17.5 ya me contribute na over increase banya 18.5 18.5 aha over mama we na na be tier 1 plus tier 2 tier 3 hali aka tier 3 ha ma la be provident fund ena the tier 1 over tier 1 na yi snit bo na tier 2 ha yi amuro na be trustees enye pen trust plus other trustees so tier 1 na enye 13.5 13.5 ma na ho gama ko yi snit ogba okpona ji asere yi 60 years alo 55 years de ditengu sabe de ditengu hele na nka na hajujo no ha fatuma no every month 5% ya vana pentras alo trustees ogba yenye ya na be lump sum contribution lump sum yenye be gakutua mo hona no yi o yi pensioner yenye lump sum money ya ofia bo blena we loto very good ya mo haga no lechi yo aka oblaga na oputu aha no that doma mi wona yeah kemi awele doji kake menye yevudo wala de ko yin na pension awo menye yevudo wala asichalao driver o agbledela o haifa do yi da o gbojo magata wodo nene mai gome popo kai lo si le pentras well gome popo lo si let's sube le pentras gba ma yo tier 3 esa de mobe amayo wona taflati me yevudo unto chana ofasi tomatoes jirala obukula do lola plato makata ai de gbona do duga wo ho gbona anyi noge musava vo plus be do moto awo do tale be no nka no ajona na adari na ofe pension so ta tier 3 goma mi wona na no be personal pension le personal pension ama o wata ha be 10 cedis allo 20 cedis allo 100 cedis every month ahano jajamde na ope pension yigbe aka obato a mehia kokoko be na ha 60 years afi na ba hoga le obato ma na after 5 years allo pa ton megba atan aba ho pega me kare jibe ne mi hoga mi gbugbo ko de na edomi ne mi gbugbo de domede ejina deji a ela be gaple ga ne a ajideji ameke henye contributors so holo pe ga jo demede vide kai wa poleme akpe egba na amere na abe 1 cd alo 10 cd egba echomegba 10 cd ma aji ade kuto plus be nwa na ta ko 10 cd za flegba cho ma tan ko ga flip eta ohia be ga na mi hoga mi ko na jira na bank ko o esabe mi akoga ko nka akochashi asika mi ko ga okochana asiado abe treasury bill fixed deposit allo shares yemi ko ga ko nka ko chana asimo esa ha be de na mi chasimo vo vida avajia nya ha vida ple ga ti ama economy nya ha ga mokata ana ama eta ope ga na ga va le pentrust ogbo me febe na va no bank o ke na ne baba ga eji ndele fude na mi ama ibo ya nye bede ne egajo dodo over sigbe metan sie metututu ese ko obe no ngbulede english gbe me bo me mi katan se english gbe o ta edo vivitida amegede we vivieto ameke ohenya asinu do wala we
dodo kai le pentrasi be wa te wa he ameki mi pete agede egajo dodo me oh dodo gede alo gede oli de ya wo mi le mi wona do le blubema mi na mo bola asio me sukuo alo kofo me mi educate no alo mi fiana nu le pension nya oji da dodo son oli mi afa nwi mi afa regional correspondence alo mi afa regional office so ha amola fima na kofo me aba fianu amo le sube wanya na neto pension ga ya onya oji akpe blodongo be tier 1 ple tier 2 ple tier 3 tier 3 to ya de gome fie mese gome ke tier 1 na majibe na yime na mvide yo tier 1 na enye 13.5 a tier 1 na ha jogama is ni to gbo a o de na ema 2.5 ha na National Health Insurance Authority to as National Health Insurance Levy plus we na ha do umle yevudo me ene ha le tier 1 plus tier 2 hama na ko be ha le ni National Health Insurance Levy ha ham zireka plus we na ina health insurance oga afa viare ko na ha mela ba me choko ina insurance card ma wogo to wa do be is it 4 cedis or so ya ko o he dongo na plus every month na na ham le o pension gama that's so na 11% let's need togbo yes ni to gama ko akonka ako achashi no chashi for na ebe or 55 years alo 60 years in ejujua wa gama no every month for 15 years alo we are can I pay we are ton de nenye meku de ana pay we are ton de meku a esa de mobedi elebe every 6 months na highest need togbo aba renew for membership no wanya be eli vava but ihe memile na demoye me makona no dodio amozana moma amana ku kaka vialo amodo ayi ava no gama hom ta hia be lechi adan na no yim ava no for membership renew tier 2 la de tier 2 ya aga kutuko mi khana na ta na mi ha gama na ubo na kama kale if you be tier 2 eya pe dokun ye mi o wana ya pentrust to wana ta na ye be egava he 18.5% pt o de la ko de 5% na mi okay sigbe afi mi o mi akochasi kene mi chasi e boko pele pode je pt ke sinu enye tonyela mi ade nam sigbe akpe kemi fifiede amekewe he taflache onye asichalao abele kemi gbele dongo he o mekwe bele veve de ode jide ponya kai kemi achina veve be no sego me bele veve de yo jide ponya ma achina ye bede mi pona mi afa vioji plus be no ochia oba kpomiaji ono ba kpomiaji kake view agbona chichige ya ba desron agv mai ma no school fee alo na no ham gama ba no shi wo ha sogbo akpojiwo do ajedo diabetes alo hypertension magadema plus be ehia ga gbogbo na ha ko nka ehia ga gbogbo ta mai ma elebe won ha na janane do etu ho enyo planning gbade dare enyo alasiare ha cham aka ehia ha bede na ko gade akojare na ofe nka ofe chichime o mai ma nsame gbona yin no na ha no asicham alo ha no business bu ade wo mu ta hia be wo ha na kona na ajirare plus we na yevu do la o ile ofe pension ga ho ma wo ha na ha hoto ta ehia pa bele ku eleke mi a o ha do ka ple pentrust do pe eleke mi a akpomi eleke mi a o anglon ko de mi agwagwa be mi dibe mi wo do ple mi yo mi afa head officer ele Tafayo be Premier Towers mi le opposite pension house le Accra aka na yi region so abe ho Kumasi Takwa Bogatanga Tafa de Shada mi la fima mi afa kakumo enye 050 1328 na yo mi atava kofe menele alo suku alo asia menele mi ava fima ava kpede mi anu acha asi na mi agata your number ke do okay number enye 050
05013287772 05013287772 Tanya mia ava sukuvio de na mia na me GV gbese agbe kaka pendudu pele penu wona pen desi ade wa school ameka na kutoku megai abe CDV sukuvio hawa tan agede dodo ama o sukuvio hawa tan agede dodo ama pele nene ega nene ko le personal pension ama 10 cedis yenye minimum na tan ahe etana sukuvio de bia agede ma no atan no 10 cedis ham leti de share de kwa atan ahe close be 2 cedis alo 3 cedis mo khona ina school no 50% alo 20% jump every day kwa pobe waton akpo 10 cedis ma ahe every month no for me akpe kakaka efo mark akpo ayi akpe be vado adaonami be mi ape chichima ma va defu mi aka yo ebubu yi na ka vado nkunu ojinami nupola nyajojo le Amansan television a opota na mi hoho egomenye bene dega edome ne ejiragado bene ichide ipechichi me ka ba defu na yiwa wonto akpede dokun akpede vi wo chen elabe ne me black banyu de wa agba ma ten wa dapo nko nyenye wuti fafa pe yi aje me da akpebe mi eno pele mi le consider bibo kata me ka consider ikegbona mi aga popunya jojo avena mi la Amansan television ji mi ji ne mi akpo mi apply mi ape first digital decoder CD alafa deka pe black dereko o le jirame le GN Bank pe aloje o katan akpena mi